Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kakun Hinyo Trap National Awakening Movement kala keno bagatangat Secretariat Administrative Department Nazarat. Kala persyang man buri ia ke jubab RTI balapan da keseng halor gejingdon jong inong tray belasngi balasiu tulap hi da kesorkar. Ha gejing keren bad kilat patai kebor ha ka khat kendai tarik unai wing arajar arpusan. Working President Kakun Hinyo Trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ula ong ba ke jubab balai da ke Secretariat Administrative Department Nazarat kala syukdo bakidon shispa lai pukandai ngut kinong tray belas ngilani kita ki daily wage worker klem da ai satia yaki kerteng jong kinong tray. Ula ai nuksaru da ke bakedau ya ke jubab RTI ke bapen i batang hau yayong arjar arpulai. Katanat galasiu tulop syaki shispa lai pukandai ngut kinong tray belas ngi haduk khatsan lak lai punyo hajar lai spa saupo tengka. Bat kedauru ter hadu ubnai nailor arjar arpusan baga jingsiu tulop kalakot khat kendai lang ripulai hajar praspa laipo tengka. Uba pasa ula keno baga tanat Secretariat Administrative Department Nazarat kadai tangga Department Bantungkam jong kihe kihain bat ki high level. Susu ula ong baga seng kan satho syaka First Appellate Authority Katkum ke Section 19 Subpara 1 jong ke RTI Act bat show Chief Information Commissioner. Da ke bakam baka jubab RTI kamlong satia ke bela ai ya ke jubab ke bapura. Kumbang ngin keren nadu kipor beladap lupa Julai. Ba ngin sedang bat pengkut. Ya kani kerukam tungkam tungjam hagi department beper beladon hang ne poka sejak ke jongi. Ba dia kani ngila sedang na poka department SAD Nazaret. Bat pengkut ya kini ki kendrum gendram. Ya kini ke jing tungkam tang da kilong han. Lene iki kon ki kiti kilok ki perlok jong ki officer. Ni la sedang banwa da ka RTI. Bat nadu bulan Julai ngila pan ya ka RTI nang tina pok ka SAD department. Bat haka juba pembenungkong ngi pan ngiyong ay yang ngi katup kerteng. Lene katakan list jong kinong tray daily wages. Ki baterai hapok ka department ka jong pi. Nakaliang jong PIO jong ka SADN. Ki jubab yang ki ong ba ngimdon kita kinong tray temporary. Henry ngidon tang ki daily wages waka. Kaba contradict daladi alade. Ki temporary ki daily wages waka. Te ki claim a yang kene ka jubab. Bat hadin pada ngi file sya ka First Appellate Authority kat kum ka jing aibor jong ka Section 9 subsection 1 jong ka RTI Act ardausan. Bat ngi syam ba wat nakaliang jong Appellate Authority kadon ngajing persyang ban buri. Hakasin ka balai pada ngi sosu ba yakini ki pangut kinong tray ki batre po ka SADN la siu tulop da ka pisau pa ba. Nakata daw nakaliang ka jungi ngiyong ka kalenti ka badai ba ngin kelibait naka SAD accounts lamba ka RTI bayanu kila siu tulap. Man la ubenai. Man twice. Nadu usnam arajar arpulai ter nang bangin tim. Bakani ka pisau pa iba kali syanu. Bak ngin yoru ya kata ka thup keteng jong kita ki minimum wages worker betre hapoka SAD Nazaret. But ngiyoi ba nakaliang ka SAD accounts. Kapak kalai ka RTI ka jungi syaka SAD Nazaret na. Kapan dia katakan list. Kabalong kamula manda, maka tulap la siu ke accounts. Tekumnu kata ka accounts, kan pan dia kata ka tup kerteng kabak accounts la siu nak Nazaret pada. Hadin gede pada nakalian ka Nazaret. Hadin gajing persyang ban buri. Hagi babun tergi camp. Ka ai ya kawe ka list. Syaka accounts, kata ka accounts pada ka forward cengi. Kabak hamso pula mentap dah kalong ba. Hoi ki kampong syu ba ngimla ban ai kerteng kila ai yang pada tang da kin number. Mana nuksa ki ong ba April arajar arpulai. La siu tulop isaki sispa lai pundai ngut daily wages worker kaba poisya ka silak kasan lak lai pu new hajar lai spa sau ho. Ba ter kini ki ban hadu na September ajar pusan kaba poisya khat khandai lang nripulai hajar pas pa lai ho. Ngine sim pe ngene ka jubab
kani ru ka bakala namar ba ki claim la ban a ya kerteng yano pisio ki ai tangi number kini ganong fi hawar September ja san kyong chispa ar ingut kita kimi manu badai ki persiang ban buri ki persiang baik ban buri na ka department ban kumba kadon ka information ki bangiyo ki babun ha kini hang ni ki batrai ki dei bet ki ba la thung ki long hai ba nakaleng jong ngisim ba lesi ka ni ka department tang jong ki high level bala apanya dak high level ki buri ya ki kerteng jong ki buri ki bateri hak tu department ba nakaleng ka jong nang ni ka senjam ni katkum ka procedure katkum ka rukam ni ngin tho sya ka first appellate authority lembaga ka first appeal katkum ka section khatandai sub parawan jong ka RTI Act but hadin kata pada ngisa thono syapok ka chief information commissioner markani ki kadai kencing persyang wan buri bat kani ka jubab ka bagiyo kadai ka incomplete reply jong ka RTI ke ba nakaleng ka jongi ngilapan bat kajing khot ka jongi menta ban kerennya kini lembaga dak patai ke bor upai bau di mentem maka ni pisau upai ba ka ba kani ka department ka sil te upai bau don hok mentip ba kani ka department ka pendon kampung no ya kani ka pisah ka jong upai ba ban andang ilayo ya kini ki pendep ya kini step ki jongi kat tung gurukom juga RTI Act ya pengkre yu ka ya ka final step bagin sim dada kani ka department kadang persyang ban buri ban penken ya ki kendon juga RTI Act ajarsan bat kumbagi tipi hangche ki breu ki thap ya ki bagiman ki be ki ya ka bagiman lapanya baik tang da ki breu banalor baik naduk ki minister ki don ketiban tak breu ni ki breu ki jongki naka benta kataka vote bank politics ka biyong ki obsaru ki don benta ban tap namar baling nong pikim nut ban ai kerteng mar kitip kan sami ka kerteng juki bahai ki bahasam ki jongki khon ki kiti ki jongki nakataka daw ki persyang borba ban buri ya kerteng joki ni ki nong trai ki bala tam dari spa ngot ki bat yo kam hang tiapo Secretariat Administrative Department jong Nazareth but kati kani rukam ka ba lesi ka blang persya ka ba kabam khot but kumangila kular naru bastang bangin sedang mat pun khot yakini ki kundrum mi ki jing bam le hok jong ki department bafer ber sedang na poka SAD Nazareth pada ngajongi hakini ki RTI ngi persyang ru ban keli ya ka RCW pi ka regular casual worker scheme 1996 lawan ra ya ka nakabenta ban pe ya ka bha kamiat lani katakan job security jong gini kiba trai satrai do jong ka lada haka hakikam sarkar haki department sarkar bat nakaliang ka jongi hingyong ba ngisyam ba kani ka department omdai tang kani kiba bunru kile kumjoi kani ka department ni kumbal alam kapan kanya ka RCW 1996 namar ba katum ka RTI ka bang ilayo habang ikli manging yong aya kata ka list jong kibri kiba la penkup kerdan kubi RCW ki a yang i kini repo teligi kerteng bat ya kini ki og ba kidai ki bala rungkam ho arja khatlai bala penskam RCW ya ki ho arja arfolai lembakan notification jong mulai tarik umat arja arpusan pi Henry ka jingkali ka bimi menta ki babon ba ki bala palat postam ki bala tri po Nazareth shwau arja khatlai ro ya kini klub penkup bor kum kita ki RCW sisian ru klampen ko buat te ladaka hasik katriat markani ka RCW kami dapat personal department ka personal department ru kadon hapoka hasik katriat ni lada hapo sekretariat di pimla ban penbat ikini in kami linti kumno iki department ki kamban chapo outskirt nation nong kondong pi to kan ni kalong ka iki ka sosi babat kumba lakran da no aiktin joka sarkar ba hakin ikin sini ba yaki RCW ngin aino san 4% kataka ba tungkam haki permanent post hakajin sisa ya kanil adap keren nadu 1996 ka RCW kak nai spak nai pri wangum no anda kibri kila adap ki batri casual masterol lada kila dap shipau snam gajing syakri ga jongki
dei ban penkup boram penkup kerdan no iki kum ki RCW le ki regular casual worker kenapa onum weng shu iki kandon kata ka job security iki bakila ban basa ban pe yaki ya ka yeng ka sam ka jongki ban kadi ka RCW ko ba yaki RCW employee kiba hapo si post nem ka service dei ban siu yaki da ka skill wages but yaki ba terai si post nem sajarong kini ban siu ki da ka highly skilled wages ban yakini ki RCW kini ban yo ru ya ka maternity leave ki children's education advance ki festival advance kita ki don ki criteria but kumakaran mana ba lada ka like ka post permanent 100% di man mang yakini ki RCW te kini ki kendon baro ki bal adon lupa na 1996 la pen ken ki MMPP da ki department ki babon but yakini ngin sawan rai pin black and white lamba ki RTI ki ba ginang yai beteng ban file ha ki department ki ba per krang ba ngin la ban weng yakini kan nepotism ha ka tungkam sarkar pi namar ka jing sniau ka jongi kani kaya ka tulap om dei basiu naka pla jong rusimat lenen naka tulap jong ki officer ne ki long hai lenen naki tulap jong u minister ne MLA la siu bai na ki exchequer no pai ba bai te ka ngidon nya ka hok bandawa ya kata ka jingkhu jing suba haki rukom tungkam ba ka jing buat renti ya ki notification ne ki an ki kendon ki ba ka sarkar ki penmi na ka por la kam trikam kam non jingmut leta ka dan ka spirit kam dan teladam don ka spirit teladam don jingmut ai ru te kani ka jing kwa ka jongi ban pensnyau mentaka jingmit